mu way sahaaba yi xuqal bukaau ala saadaati amwaati tabkil aradi alayhim kasamawaat di wax sahaaba yi di leen tagg xuqal bukaau ala saadaati amwaati tabkil aradi alayhim kasamawaati abki alayhim wa arju fil bukaai xadan ridwaana man fi xaabu bil alawaat yaa lafa nafsi ala faqdil akaabiri man xaabu li rabbin daahum lil uluwaat tabki layaali alay wasuuru man misal azibi waddil wal uduwaat kaanu ibadan bi taati li rabbihim wa kaana jalla lahum rabban bi minnaati kaanu yahudduna tarkal widi maasibain min alhalali min asbaabil musibaati kaanu izal laylu alxaasit razaa lakin qaamu ziraan li yaidu jumnaati baawu fudulan bi zikrillahi xaaliqihim fannawma billayli baawu bil munaajaati tajful madaaji'a fi laylil junubahum naasina salma wa layla bil busaaraati fa haysuma barazat layla bi baajatiha ana tawallaw ila al-mawla bi-taati yansawna layla wa suuda fi xiyaamihim mustaanisiina bi askari waayaati hadiisuhum zikru muunin naafin zamanin laa zikru inni walhum naafil maqaalaati qawmun bi azlaatin a'daa'uhum xaaroo hattaa alaw bil mazaayaa wal karaamaati arkaanu bayti jamiil qawmi arbaatun laa yu'assasu bunyaanul wilaayaati sumdul wajuud tawiilun ba'daa saarun mawdatun an suyuuqin bil isaaraati qawmun tariiqatuhum takfi al-muriid hasan min al-mariid wa anwaa al-qururaati tariiquhum hasratan jaalla waasi'uhaa laa budda minhaa li arbaabil iraadaati famaqsadun huwa maa yubdii laa safarin minhaa daliilul kasarhin fi futuhaati والزاد وهو تقى منها سلاهم وهو الوضوء الذي يرفع النجاسات من السراج بذكر الله جل وعلا من المدايا بإمات عليات من الكاس بعز والإسام لدى وللطريقة غصب بالحقيقات ومن لوازمها منهاجها أبدا وهي السريعة في بدء وقايات ورفقة وإخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأخوات والكل من جملة السادات ذو رتب يكفي المريد مريدا ذا خوايات كل من القوم شيخ عالم ورع منهم رب بأسكار وآلات منهم مرق بعالم وداء أبدا منهم رب مرق بالإسارات كل خبير بأدواء القلوب معا يكفي المريدين وسقاوات كل كريم تقي زود وزخا جند النصيحة في كل البريات
للمهتدين جميعا بالوجودات يبدي طريقة الله وادعة للمهتدين